Katlamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketlemogo ka tshedimosetso Mogaitsho madumetla re di thankgolole ka gore tokollo ya maloba ya palamente ya EFF ngaka Mbuiseni Ndlozi o sweditse go tlhagisa letlhakore la gagwe dikgwedi morago ga go se bue sepe mo puisanong le SABC Ndlozi a re o reteletswe ke go tsenela conference ya boraro ya bosetšhaba ya EFF ka ntlha ya dikgotlang tse di bakilweng ke go sekegiwa ga gagwe dibeke fela pele ga conference Ndlozi a re o boleletswe go nna kwa gae le go se nne le seabe mo tirong ya EFF kwa parlamenteng Retsa puisano e feletseng mo Morning Live ka moso metsotso e le 30 morago ga ura ya borataro mo mesong. I couldn't attend the conference of the EFF, the NPA, because over a dispute over my suspension. I was suspended about 6 weeks before the conference, and the suspension was unconventional in that it didn't rely on the code of conduct of the EFF summoned by its constitution, but largely the suspension rested on 2 counts. Yeah. On the one hand, the leadership said that it's in possession of an intelligence report in which they claim that I'm part of the infiltration strategy by the MKP. I'm working with the MKP. I'm planning to go to join them. I'm waiting for some opportune moment. The second one largely rested on the fact that I knew about the then Deputy President Floyd Shivambu's departure. Presidente Cyril Ramaphosa o rometse molaetsa wa matshidiso go setšhaba sa Namibia ka go tlhokafala ga mopresidente wa maloba Sam Nujoma. Nujoma yo neng a le dingwaga di le 95 o tlhokafaletse kwa bookelong kwa Windhoek. Mo pegelong mopresidente Ramaphosa o rile jaaka baagisani le badirammogo Afrika Borwa ikitlane le go nna mo khutsafalong ga mmogo le baagi ba Namibia ba ba latlhegetsweng ke moeteledipele wa kgaratlho a re Nujoma ga ka ke a arogangwa le history ya kgaratlho le kgololesego ya Afrika Borwa. President Nujoma's leadership of a free Namibia laid the foundation for the solidarity and partnership our 2 countries share today, a partnership we will continue to deepen as neighbors and friends. O tsweletse ka gore ngaka Sam Nujoma e ne le mokgaratlhi o kgethegileng wa kgololesego yo neng a aroganya lenaneo la gagwe la kgaratlho magareng ga kgaratlho ya naga ya gagwe ya Namibia kgatlhanong le bokoloniale jwa Afrika Borwa le kgololesego ya naga eno go tswa mo pusong ya tlhaolele a re Afrika Borwa e lebogela seabe sa gagwe. South Africa is grateful for the extended lifetime with which Dr. Sam Nujoma was blessed. And South Africa will be forever grateful for the manner in which he dedicated the many decades of his life to serving his nation. Mopresidente o rile boipuso jwa Namibia go tswa go Afrika Borwa ka 1990 bo tlhotlheleditse ba kgaratlhi go lwela kgololesego kwa nageng eo. Melaetsa ya matshidiso e tsweletse go thologela morago ga go tlhokafala ga mopresidente wa maloba ngaka Sam Nujoma. Nujoma o neng a le dingwaga di le 95 fa na tlhokofala o tlhokofetse la matlhatso kwa bookelong kwa Windhoek. Namibia, President Nujoma will forever be remembered as the father of the nation, a fearless freedom fighter, and a unifying force in Namibia's struggle for freedom. In his honor, we call on Namibia, under the leadership of SWAPO, to continue the fight for the total liberation of Namibia and the African continent. The economic freedom fighters mourn the passing of former President Sam Nujoma, a revolutionary and a founding father of Namibia's liberation. His passing at the age of 95 marks the end of a life dedicated to the total emancipation of the African people from colonial and apartheid rule. Nujoma is equally one of our own.
His passing does not mean the end of an era. It rather joins different phases of struggle into a bond that must never be betrayed. On behalf of Action SA and the broader South African society, I wish his family and the people of Namibia much strength during this time. May his soul rest in peace. The Democratic Alliance extends our condolences on the passing of Namibia's founding president, Sam Nujoma. Mr. Nujoma, who led Namibia to independence in 1990, served as its first democratically elected president until 2007. Our thoughts are with the Namibian people as they experience this second loss of a former president and national figure in little over a year. Masaledi a masole a le somenne a mono Afrika Borwa a weleng mo kgweding e fetileng ka nako ya fa setlhopha sa marabele sa M23 a ne a tlhasela Goma kwa botlhaba jwa Democratic Republic of Congo a solofetswe go goroga mono nageng mo bekeng e tlang. Masaledi a masole a weleng a rometswe kwa Uganda mo malatsing a le mabedi maabane thapama. Fa Masaledi a goroga ko a ne a romela kwa bookelong jwa Mulago National Referral go dira diteko tsa morago ga leso. Fa diteko di sena go konosediwa gompieno kgotsa ka moso, Masaledi ao a tla romela kwa dinageng tsa ona. Go tswa go masole a le 18, a le 14 ke a sesole sa Afrika Borwa, fa a le 2 e le a kwa Malawi, mme a mangwe a le 2 ke a kwa Tanzania. Batlhankedi ba solofetse go amogela Masaledi ao ka la bobedi. Masole a na rometswe go tsepamisa maemo kwa kgaolong e aparetsweng ke dikhuduego e kwa botlhaba jwa DRC. Baeteledipele ba East African Community le Southern Africa Development Community ba ikuetse gore go dirwe peo marumo fatshe. Ka nako ya kopano maabane kwa Dar es Salaam, Tanzania, ba tlhagisitse matshwenyego a bona tebang le seemo se se tsweletseng go etegela kwa DRC. Go ya ka ditšhaba kopano kgotlang e bakile gore batho ba kana dikete di le 500 kwa bokone le borwa jwa Kivu ba sale ba iphutlhere. Go supiwa ga ditopo tsa batho ba ba tlhokofetseng mo thulanong ya kwa Hoedspruit kwa Limpopo go solofetswe go simolola e se kgale. Go tlhokofetse batho ba le 13 le go gobala ba le 3 mo thulanong magareng ga vene le tekisi kwa tseleng ya R40 ka la Matlhatso. Batho ba le 13 ba tukile lore mo kotsing. Bapagami ba bangwe ba le 3 ba tseetswe kwa bookelong ka dikgobalo tse di masisi tsa molelo. Gare ga batho ba le 13 ba ba tlhokafetseng go akaretsa ngwana yo a neng a ya sekolong. They collided after the taxi was overtaking. So one of the occupants in that taxi was a young child who was going to school in Hoedspruit because it was a sports day yesterday. So the 9th includes the taxi driver and the 8 people who were working at one fruit and veg at Hoedspruit called La Bamba. So that's what happened, and all the 13 bodies have been taken to Ditaba hospital for further processing. Mokhuduthamaga a re batla simolola tiro ya go supa ditopo tsa batho ba ba amegileng mo kotsing. All the processes of identifying who are those people are going to be starting tomorrow because those people bent beyond recognition, the 13 of them. Even the 3 that are transferred to hospital are bent also. But we don't know about their condition for now. Dipatlisiso morago ga kotsi di gateletswe pele ke Katlego wa Dikgang tsa SABC Polokwane. Tsamaitsibeng ano re di ba khutlo fela fano jaanong re sutela ponelepele ya maemo a bosa fitlha nako e latelang wetso pula.